Fajr Tari. Assalamu alaikum. Adi Abdullah Miresh Badal Kolli Fajr Tari Mrs. Lag program Kayako. Igudana Fadang Mrs. Lag Yusuf alayhi salam Gawah Gaiganaka Visaka Revan then Ganostino Fau Rega Argument Evahaka Nimi Ayub alayhi salam Gawahani Fashafa. Rega program Nimigan Diero Sheikh Ibrahim Ahmad Wahakul Kum Gendevi Come Nabi Bekalaka Ves Adi Rasul Bekalaka Ves Allah Medwil Kuraba Imtihan Tagutereng war bodet imtihan tahka kurmet laban jehiwadanne be flekan ayyub alayhi salam ki adekle ifan ki mudawirikam gotun arahunne bekale ekale ifan ge huriha mudale ekale ifan appulum biwegen di ei ekale ifan kurmeti wadanne imtihan ekam ga en vidalwi enkama ku mire hisabun anika sagun fashani Sheikh Ibrahim Ahmad kuriganda ade algon menge wahaka me bina korane ayyub alayhi salam be gotun Ayyub alayhi salam ki Ibrahim gufanu ge darikolon wadayanne wahi baawale bunu nabi bekalum ge terega himine wadayannawa bekale den Ayyub alayhi salam ki muda verikama darin ginakamuga misalu jehivge ma bekale gotuga algon menna faha korweni mi muda verikama kiwes mihaga musandikan algon menna mi war kuruko munakamnya musandikan dehawa kame adi gadimi zamana balafiya mihege daringino makiyes enage musandikama qadara izzata sharafa mihuriha kame enaki ban fenigenda kame mi dekanta vis Allah subhanahu wa taala devwafa wa bekale gotuga misal jehe bekale kamuga ayyub alayhi salam ewadan fa wani de mikan kamuge imtihane korevu mataka Allah subhanahu wa taala ayyub alayhi salam ge farapulu mihuriha kame neti korevi ehmima mi neti kurevuma ekuga ekale ekfana mi imtihanege gotuga musibata kurimati wegen mi diyei e musibata ekale ekfana jihiwadannevi alas kamfuluga ashara aharu heda wegen diyakama ilmeringe wahakatakun algon menna mi engigen dani mi ashara aharu ge terega ekale ekfana eme forotama mi arihu golun mi hum waki wegen diyaka dengege fahuga ekale ekfana ge mi bebe fulonota dari kalun ekale ekfana waki we ekaheri wegen diyaka den ham egota emme fahunga ekale ekfana ge ambikamalun fiwa evves mi heku ekale ekfana ekuga diri uluwan beenum fulu nowa daraja ekale ekfana ge halat badalu wegen diyakan mitaga algon menna fahaga wegen de ham egotan e musandikamuga diri uluwi kale ekfana ge diri uluvun eduhogge kottu nune e faharge kottu nulibeha daraja nikamati wegenwa darajaka diri ulum badalu wegen diya kama mi adi ega fahoga Allah subhanahu wa taala mi kankama mi kettire wadanne bekala kawwa tiwe e baditakun musibatakun salama korwa ekala ekfana alun hama ni'metan Allah subhanahu wa taala minwar korwi kama mi ni'metaka ekala ekfana Allahu ge hazratun kurimati vi hurihakamaka ketterumge sabun alun ni'mata libigen diyakama adi qiyamat dohuga algon menna hujje dekkeumuga not algon me mi duniyega musibataka mi balawerikan kurimati wa mi hunna hujje dekmataka misalege gotuga ayyub alayhi salam emi hunna aykuga mahshar korwen kama ilmuringe wahakatauga aswa bahore mi wahakatan algon me mi dakka dosuraki hage gatuga mikama meduga algon me visnala rangalu dandiwalake algonduge hitam mi arani den kobato mi ayyub alayhi salam ge mi alas kamfuluge masaleki nuta mi musibata dimawum ge sabaki kobato mi wahaken algon me mita mi isnan jeni mi ekalek faanuge mudalasha hashiganasha kuluna vis mi hashigana ekuga adi ekalek faana dimavi mudataka vis mi musiba kurimati ve ekalek faanuge mi bellum ge dashu gori tantanus musiba kurimati vegen dia miga mi wagotaki miheka libe muda e mudata hoda gatuma warak gina dos beenum ve e mudatan ekko mudatoge musandikamuge diri ulen ene warak gina dos beenum ve muda ekkoram ves kulliyaka minetigen daago medore wegen dani ehme mitaga algon menna ekan eba faha korwe Allah aluveti wumuga misale fada bekale gotuga ayyub alayhi salam mi himeni wadannawa bekale kettere wadagatun ayyub alayhi salam ki war musandi bekale kamuga wefa bimveri dandu bimuge bagijatoge veri bekala ka wati mi musandikan imtihanu kurwumge gotun mikan kam medore kam wani adi Allah devvi ni'mata shukrukan Allah handumako Allah mi abadues ekandatoge zikru korwa aluwa bekale gotuga ayyub alayhi salam wewadannawani maaneke algon men abadues eba wahaka dakkam Allah subhanahu wa taala ni'mat devvima ni'mata shukru werumuge wahaka mi kankan abadues handma korwa bekale kamga we
den algon kurin ishare kuri gota muda gelli ahulun gelli mi daringe faratum wis mi en evvis kamaka mi alanu leve daraja ekale faanuge halatu badaluwegen dia de mihim wanjihumuge hagege savtaka meduga ilmerin de riwayate genguleni riwayate ge me asa onna gotuga vejjiya ayyub alayhi salam ge alukama akhlaq hore gota meduga malaika bekalun Allah subhanahu wa taala mi dennewu me dannawani mi bimmatiga Allah subhanahu wa taala mi levvi bimmatiga ayyub alayhi salam vore ma miheku akhlaqi gotum ma miheku ketteri miheku miharu nuwe den iman kamuge gotum waram mativeri bekale gotuga ve adi Allah taala alukan kurumuga efa devana misalen nuwe adi Allah devvi ni'mata shukr kurumuga efa devana misalen nuwe adi Allah dua kurumuga efa devana misalen nuwa bekale gotuge ekale ifan ve wadanna wani de mi wahakatan Allah mi dua kurumuga terega malaikatunge wahakaga ishare kurunu adu agon mi kit rasulage mi siratu adu hamun darus eba zikru korave kurin shaytanun mi udutawge wahaka me soraka adu wekama shaytanun mi wahaka adu ivuniye adu yuma ekiga emihum beenu vi ayyub alayhis salam ge halatu badalu kolla nuba miheka badalu kolla ehmima ekama masaketege korewunu kama vi den algon menna duniyamatiga sumfenani mihum kandataka mi magu dekkumattaka emihunna mi hijje kala kame kurun ehme ekhala kame kuram mi mase kuri koggen emi mi shaytanuna mi engen diyei ayyub alayhi salam ki hituga evves kala kilambu kamennuwa saaf tohiru hitegge veri bekalekam adi Allah taala lobi kurumuga riveti misatake genguluwa bekalekamga maneki hituga algon mi gengule khala mi hituga mi akhlaqi ma sifataka ekahirwa ka kandatta neti akhlaqi gotun riveti sifatake hituga ekashelifawa bekalekam gavegendi ehwima shaytanun nan evvis jaage libige nudiyei ehwima ayyub alayhi salam Allah subhanahu wa taala devwafa mativeri niyamatuga demihurumuge fursate mi libigendi den shaytana dua kurani Allah taala ge hazrata not Allah taala shaytana mi dannawaniye ibaras kalange alu ayyub alayhi salam ki ibras kalange maikon hita alukan kura farateke ekamaku ayyub alayhi salam ibras kalange alukan kurani ki ibras kalange lobiyati wegene nune de mikan ka algon me dakar Allah taala evs insanege hituge sirru forwife nuwan ekalange sirruta denewadigen waras kalange ehnames Allah taala ayyub alayhi salam devwafawa mudalegge sababunne e muda hodumuge niyatuge dua kun ihadani alukan wese kurani mi wahake ki algon me hagegatuga visnalam ves jihe wahake en usulakum balafiya algon men navves mi muda devuma mi tanawasuma dua kurevidan ekamaku ekankamuga algon me visnalan jihe nekam mi fursatuga handa mi kurani den mikankan shaytana dekkewuma take Allah subhanahu wa taala ayyub alayhi salam mi musiba kurimati kurawani kommehen ayyub alayhi salam ki mudaluge beenumuga Allah alukan kurawa farati nunkama Allah taala ge iman kam matiga Allah taala ge lobi kura rivet akhlaq ge sifatuge matiga ketteri kamaku demihunnawane bekalekkan dekkewumuge gotunne mi imtihan kurimati kurawani hagegatuga ehmim e usul balafiya hagegatuga ei vedanikam ekam wes algon menna kommis mi waraka nun algon menna ham qabul kurave kamen ei ehmim mi usuluge matin e imankan imtihan koromata ekandata hingadi algon adis mige fahatum mi wahakata itura tibefuna dannawum gendan Israel riwayat ki tafawut go egota warida fonna riwayat ke den ega algon men kommen e warida fonna komme riwayat qabul kuraka wes nujhe mai nabiyya sallallahu alaihi wasallam ga hadis furtakun algon nge gotu wiya kelefan irsa devwa fonnani Israel riwayat kalema gabulus nukurashe ad dogus nukurashe hagigatuga mifad riwayat mi algon men mi aduhani ein ibratan hasil kurmatta kommen e riwayat gabul kuraka algon nakan nujhen enunto musa nizar kuregella ade mi demme Sheikh Ibrahim Ahmad Wasadi Sheikh Jamesti ishara kore fadam algon sama beenumani mi ayyub alayhis salam behe gotun algon men mi bayan koreve not fa koreve ki riwayat ki warat tafat gota aso riwayat taka wative ehma ega mi algon kurim se ishara kore fadam ha bay islami almoring war boda mi
එෆද රිවායත ඒ අගුඩමින්ගේ මේ ඉස්ලාමී අකීදා තංකොල ෆොෂෝ අරක රිවායත එකම එස් බෑන්ක් ඔෆ් ෆයිබ අගුඩ මිතාක ෆාහ කරන් මිගොතු මේ ඩොක්ටර් අබු ශහබා කියා බේෆලක එන ලිවාෆව الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير كيف فتحق إن ليوا فوي مي 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 موضوع para tafsir ko egotun gennawa fa ibarat ta kaawulun bayaruga hama mi masala be gotun suwal kurawa fa ove kinen he allah fonu rasulak allah fonu nabi be kalakan efada mi nurakateri mi hun ebe fola kana frat kura mihna duradda kala balita allah jassawani Ibrahim Ahmad ade agon me wahadakkom midani mi ayyub alayhi salam ge wahaka fuluge macha nuta ayyub alayhi salam dimawi musibataka balimodkama meduga wahadakkom midani ayyub alayhi salam ge hashiganasha mudadasha ahulunge sabun allah taala ekalek faanu imtihan kurvi mikankama ketterve haggu gotuga allah taala aluvetumge gotta ayyub alayhi salam insanunna dakkawa devvi adi ei kettirikumge misale gotuga faha kur rigendia mihimve Allah taala wahi kurabani ni'mal abdu innahu awwab mi surat soduge 4 wana ayin mi ayatuge mi baga maneki ayyub ge faana ki timman Allahuge arthunge tereng hada rangalu aleke hama kashorun ekalek faani alukon kurewuma rujua wadannawa kiyaman teri be kaleke ayyub alayhi salam ki musandi be kalekan algon men kurim wes ishare ko faane mudala gedoruge musandikan daringe musandikan Allah taala devvi adi dandubima bagiyatoge verika me musandikama ni'matuge matin Allah taala ayyub alayhi salam imtihan kurawa gendikama wani hame faden furiyama sihhataka ginaguna daridari kalunge sababum wes imtihan kurevigen diyakama ve ekale faanaki taqwa veri ale zikr kura ale shukr veriwa ale duniyege makar verikama fituna verikama helli wada nugannawa bekale den mi ni'amata gendewmun ekalanga ayyub alayhi salam imtihan kurvi en furotama mudaverikan e muda gendevi adi daridari kalun adi hashikola jihwadagen balimadu kamegge sababum wes imtihan kurvi gendiya den ekalay faanuge mi musibata kekkurava allah hamduko sana vidalwe uluvi migotuga taqwa verikama eku allah taala ge ruhiwadigatun hasilwa gotuga ekalangen alukon kurava uluvikama wani shaytanaga magun ekkiba wadagen shaytona nurheha gotakan amal fuluta behettivi kama wani ad ero ekala ifanu garihuga salih ambikambalaku vi ekamanaga namfulaki rahma kama wani mi yusuf alayhi salam ge kafa dari kambale kama algon men kurimvis ishare kofa wane mikamanaki ayyub alayhi salam ge musane diriulum ga ves arihuga aluvi be kambale mikamana miharuge mi nikameti haluga ves shukuru verive kettere wadagen ayyub alayhi salam ge arihuga ulubam gendevi den shaytona ekamanaga macha waswasteri wuma masakke kuri migotun furatama ayyub alayhi salam husholi gati ege fahuga ein asare nukurumun ekale faanuge ambikambalunge zariyae mi asaru ayyub alayhi salam qur'ane gotaka kantata kurikama mi wani ambikambalunge zariyae den ekamana ayyub alayhi salam dennevikama ve algon me mifadekun ketteribam daani kitan ahar wanden heye ayyub alayhi salam mikama kofa wadan vidalukama ve algon me musandikama goruni kitan aharutoye ekamana vidalwi addiha aharuwe den ayyub alayhi salam vidalwi kitan aharu me balimadu kamuga heda kore vijitoye ekamana vidalukama wani hen aharu kama den ayyub alayhi salam vidalwi ehenkama wana musandi addiha harafahu mi kuda muddatuge wagutuga ekamga shakwa ko e musibang fullema dennewma laduveti nuwe heye ad mi hisaba gosa algonge hitangara suwalaki algon menna mi duniyega diriwolemu dairu libe musandikam ga diriwolemu dairu Allah taala ag matin handuma nukurave kama adi musibate jihunime Allah taala ag matin handuma nukurave algon menna jihunu musibatu ge bodukan hitangara duniyematin fuhive shakwa kan Allah hazratun mi mayuswa halu algon minge amal taka wahakatan egotuga battan korevigen daakan ei algon me mikha dandi wolegam hitam kurin jehe kala wahakeke algon mi wahakatakun mi engeni insana muda devwa insana darin devwa insana enun tanwaskan Allah subhanahu wa taala devwani imtihane korevuma tayyar korevum gotunne e imtihana tayyarum gotun etan aharuga musandikam ga heda korevuma fahuga den algon me koda kamme dimavima algon me mayuswe Allah devvi ni'mata med shukr verenuwe ekalan hazratuga shakwa korve tange baade ege badalga algon me bunamvi ham alhamdulillah
ekalan algon menna dere gote medweri no kurawane algon menge wahaka me bina koraveni hin gotaka algon men miyon huriha do ekkuri muda ediye den kihinen he algon ge diriwulum battan korani algon den ulewene gote vesnute mi mayus halata diumuge badaluga algon men bonam wi hama alhamdulillah allah devvi ni'matan algon men hamdu kurame mitaga algon mi wahaka handam wani den ekalefanu huwa kurava mikamu bariyawanama nota mi kankama meduga ekamana ekanta korevi gotun duru nuwakama vejja sateka etfar ekamanaage gaakoluga jehuma mihwa korevi kama wani den ekamanaage khidmatun ekalefan mahrum wadaenne ekama wani ekamana mika shakwatake korevi tive den ekaherikama dua korevi kama wani rabbi inni massani yadurru wa anta arhamur rahimin maneki hadwa budko raskalako hamakashwarun datikama gellum meala kurimati vejje hamakashwarun ebraskalange rahmel lebumga emme rahim wanta raskalange adwes algon menge wahaka ebhuri ehenna mes algon mi wahaka taka ekuga algon men nan handam wegen dani allah taala ge matin huriha halegga algon men handam koranji heleka ade ayyub alayhi salam ge wahaka algon men dakkamun dairu fahak kollan jehe mufassirun waragina israeli riwayat ayyub alayhi salam ge wahakaga liefave ekalege faanu na allah subhanahu wa taala kurimati kurevi musibata behegotun tafat wahakata mufassirun liwafave namois ehuriha tafsil takaddiumaki eggotakavs eha beenun terikamennu algon men wahaka dakkama midani kirt qur'ana lobat rasula sallallahu alayhi wa sallam ge sunnatun sabitwa minbara qur'anu enge gotuga ayyub ge faana warabbodu musibataka waragina guna bodeti musibataka allah subhanahu wa taala kurimati kurevi ekaleyu faanu ehuriha musibataka ka wani ketteri wadagen fa ekaleyu faanu ge hashikolasha mudalasha adi ambidarinna ailage macca e musibata amwegen diyakam ves kirit qur'anu algon menna enge adi musibata ge macca ekaleyu faanu intiha daraja ketteri wadagen fa wakam ves qur'anu enge ekaleyu faanaki ketteri kamge namuna jaha mihum beenun kura wa ekaleyu faanu misale gotuga ketteri kamge misale gotuga emmem nagani ayyub alayhi salam ge ketteri kam efada dewane nefada ketteri bekale ekaleyu faanaki den deme ibrahim sheikh ibrahim ishare kurey fada sod suratu gaves ayyub alayhi salam ma shaytona waswas tinkamasha adi ekaleyu faanu ekurevi wafuluge wahakya den allahuge hadratun ekalefana kurimativi musibatakun salame kodevuma edi dua denne wahaka allah subhanahu wa taala bayan kura wafawe migotun sod suratuge salis evana ayatuga allahu wahi kura wafawe wadhkur abdana ayyuba iznada rabbahu anni massani ash-shaytanu binusbin wa azab manai timan raskalange ala ayyubge faanuge wahaka kadege faanu kiya devashe ei ekalege faanuge verras kalange hadrata dua kurevi hindu kan hingi gotuge wahake ekalege faanu allahuge hadrata denneviye shaytanage faratun alaya warbalikama wen libijje den ya jehunu ayatuga allahu wahi kurabafani urqud birijlika haza mughtasalun baridun wa sharab mi ayatuge manai den ekalege faanuge alas kamfulu faseha kurevuma irada kurevi hindu ekalege faana engewne kalege faanuge faimpulu bimuga jassawashe den etanun fen are nukutumu engewne mi kalege faanu naane fillewmasha hippewma fini hihu fene den efenun naane fillewmun hashikoluge perfushuge huriha alas kamfule filage hingajje anen ayatuga allah angawani wa wahabna lahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan minna wa dhikra liulil albab adi timan raskalange ekalege faanuge ahulwerin devva hama e adada itura devime ei timan raskalange hadratun levi rahmatek kam gayya buddiverinna ibratai nasihatek kam gay den hama e suratuge salis hatarwana ayatuga allahu wahi kuravafave wa khuz biyadika dighsan فاضرب به ولا تحنس إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب معنى أدي كاليغ فانوغي أبولون هوي بوندي نانغواغين أين أمبكامبلونغي غاكولوغا جسواشي
ಎದ್ದುವಹಕು ಎಕಮನ ಕೊಮ್ಮೆವೆಸ್ ಕಮಕ ಲಸ್ವೆಗೆನ್ ಸತೇಕ ಫಹರು ಜೆಸ್ಸೆವಮ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನು ವಣಿ ಹುವಾ ಕುರವಾಫೆ ಕಲೇಗೆ ಫಾನು ಎ ಹುವಯ ಖಿಲಾಫೆ ವಡ ನುಗನ್ನವಾಶೆ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನಕಿ ಕೆತ್ತೆರಿಯಕ್ಕ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ದೆನವಡಿಗೆಂ ವಮೆ ಅಯ್ಯೂಬ್ಗೆ ಫಾನಕಿ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಅಳುಂಗೆ ತೆರೆಂ ಹಾದ ರಂಗಳು ಅಳಿಕೆ ಹಮಕಶವರು ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನಕಿ ಅಳುಕಂ ಕುರೆವುಮ ರುಜುವವೆ ವಡಾಗನ್ನವ ಕಿಯಮಂತೆರಿಯಕೆ ಆದೆ ಮೀ ಆಯತ್ತವಗೆ ಶರಹಾಗ ಅಜ್ಜಮಕ್ಷರಿ ವಿದಾಳು ಫಾವೆ ನಬಿ ಬೇಕಲುಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಶೈತಾನಾಗೆ ಬಾರೆ ನುಫೋರಾನೆಯೆ ಮಿತಾಗ ಶೈತಾನಗೆ ಸವಬು ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನ ಉಂದಗೂವೆ ಅಣಿಯ ಲಿಬುಣು ಕಮ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನು ವಿದಾಳು ಫೈವಣಿ ಅಲ್ಲಾಹ ಕುರೆವಿ ದುಆಫುಳುಗ ದೆ ಅಜ್ಜಮಕ್ಷರಿ ವಿದಾಳುವಣಿ ಫಹರಿಗ್ಗ ಮೀಹೆಗ್ಗೆ ಹಿತ ಅರಾಫಾನೆ ನಬಿ ಬೇಕಲುನ್ನ ಶೈತಾನಾಗೆ ನುಫೂಜ್ ಎಬೇಕಲುಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಫೋರಣಿ ಕೀವೆ ಬಾಯ್ ನಬಿ ಬೇಕಲುನ್ನ ಹಗಿಗತುಗ ಶೈತಾನಾಗೆ ಫರಾತುಂ ಅಣಿಯಾಯೆ ನುವತ ಉಂದಗುಲೆ ಲಿಬುಮಕಿ ವೆಗೆಂ ವಾಣೆ ಕಮೆನ್ನೂನೆ ಏಗೆ ಜವಾಬುಗ ಜಮಕ್ಷರಿ ವಿದಾಳ್ವಾಣಿ ತಿಮನ್ನ ಬುನಾಣಿ ನುವತ ತಿಮನ್ ಕಲೇಗೆ ಫಾಣು ವಿದಾಳ್ವಾಣಿ ಶೈತಾನ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾಣ ವಸ್ವಾಸ್ ದಿ ಹೆದುಮುಗೆ ಹೆದುಮು ಎ ವಸ್ವಾಹಂ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾಣ ತಬಾ ವೆವಣಿಯೆ ಅದೆ ನಬಿ ಬೇಕಲುನ್ನವೆ ಶೈತಾನ ವಸ್ವಾಸ್ ದೇ ಕಂ ಅಳ್ಗೊಳ್ಮೆನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಫರತಮ ಆದಮ್ಗೆ ಫಾಣ ವೆಸ್ವಾಣಿ ವಸ್ವಾಸ್ ದೀಫಾ එහෙම වුමුගේ සවබුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එකලේගේ ෆාන අනියා ලිබෙනවි කමෙක් කමුග එක මෙදවෙරි කුරවි ඒ වස්වාස එකලේගේ ෆාන ගබුල් කුරවුමුගේ සවබුන් මිහෙම්වෙ එකලේගේ ෆානු එලිබවඩා ගෙන්නවි අනියායා ගෙල්ලුන්ත එකලේගේ ෆානුගේ දුආ ෆුලුග අල්ලාහ් නිස්බතෙන් නුකුරවා හයිගතුගේ කොම්මෙ කමෙවස් කුරවා ෆරාතකි නොවත අල්ලාහ්ගේ ඉරාදය ලාගෙන්නුන එවස් කමෙන් නොවානේ එහෙන්නමොස් ඒ ෂයිතානා මෙදවෙරිවි එකම එහෙම්වෙ එකලේගේ ෆානු දුආ ෆුලුග ෂයිතානාය නිස්බෙ කුරවා ෆවණි අල්ලාහ් එකන් නිස්බෙ නුකුරෙවි නමස් එකම්ගේ හකීකි ෆායිලකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒ එහෙම් ෆරාතක එවස් කමෙ කුරුමුගේ බාරින් නොන්නන් එහෙන්නමස් ෂයිතානාගේ සවබුම් වීකමක වාති එකලේගේ ෆානු එගොත දුආ කුරෙවි කම ජමක්ෂරි විදල්වනි අදි මුසීබාතු මින්ජු කුරෙවුන් වණිවෙස් හැමයිකනි අල්ලාහ්ගේ කුදරත්‍රිකම ගුලිෆ එකලාගේ ෆියවා එහෙම් ෆරාතක මුසීබාතු මින්ජෙවස් නුකුරවෙන දෙන් වඛුස් බියදික දිගසන් මිතා එකලේගේ ෆානු කුරෙවි හුවයිගේ වාහක ඉලුම්වරින් ලියවාෆවේ අදි තෆාතු ගෙග්ගොත ඉස්රායිලි රිවායත ඇස්වේ එකොන් හුවයි කම te ehuriha wahakta ki sahha wahakta ke noonkama by ilmering vidaluwe ekam mola denawadi gembani Allah subhanahu wa taala mita ewahakata dekkumuge beenume ma boda nekkama ilmering vidaluwe mitaga maqsada ki ekadege faanuge macca Allah rahmat levika engewu ekadege faanu kurevi huwain salama wevene goy mita ekal Allah ewani ekadege faana angawafa fasehe kama ek huwaya amal kurevidane gote mi ayatuga Allah bayan kurawafwani den as-Suyuti enage foi al-Iklil ga liwafawe ibn Abbas ge arihun Sa'id ibn Jubaira adi Sa'id ibn Musayyib da bay ilumveri riwa kurawafwa kama Ayyub ge faanu kurevi huwafulaki ekale ge faanu ge ambikambalunge gaga sateke faru jessewma kurevi huwafulekama kule Ibrahim Ahmad wese mi wahake ishare kurawafi den ekale ge faana engevi hui bondiye nangawa efahar jessevima fudena kama Ayyub ge faanu ge ambikamalun ge hashikol fudewarka warderako hunnative sateke fahar jehumun warabbodu venaka vedaniti algol menge mavegen wa islam dinuga wes haddu jahairu misalaka raluge haddu nuni hen haddu tawes egota jehumu mihage furane gelmel bidane kama wanya egota sateka nuni adada iloshi names komes efada ekkofa nuni kaduru rukuge iha gande fada echchakum wes efaharu jehun huddawane kama ilumverin bayan kurawafwe den Sa'id ibn Jubair vidalwani mi Ayyub alayhi salam kurawi fada huwe mi ummatuge miha kofinama egota kanta kuravidane kamge hekke kama mitaga ata vidalwani ei emmenna aamu masale kamga ehannama wes mujahid vidalwani ei hamaykani Ayyub ge faana khas kamek kamga al-Ustaz Musa Anwar adami hagekatuga me Ayyub ge faana ge wahake balalar mi gawulmenne ginang asme hinne Israeli riwayatan wa tamihunge gatum bayan for wahakto
මේ මයල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අය්යූබ්ගේ ෆාන මිද්දෙබි නියමත්තවක සබුන් හකීකතුක මේ අවුනෙවෙනි කුරියගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක විවාහ කොමසරක් ගෙනස්ති ෆහිම් වානේ ඒ නියමත්තක බෙහෙගතුන් ඉල්මරින් බයන් කරවා ගතුගා එබේකල විදාලෝනි මයල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එකලෙක් ෆාන දරින්නා වර්ගින මුදාත දෙබ්බාෆාවේ ಬಿಕಮ್ ಸಾಬುಂ ಇಬಿಲಿಸ್ ಹಿತುಗ ಕಮಾಮೆದು ಹಸದವರಿಕಮ ಫೆದುನೆ ಅದಿ ಏನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ದೆನ್ನವಿಯೆ ಅದಿ ಹಕೀಗತುಗ ಅಯ್ಯೂಬುಗ ಫಾನ್ ಇಬರಸ್ಕಲಯಾಗೆ ಕುರಾ ಶುಕ್ರಾ ತಾರೀಫಾ ಹಮ್ದಾ ಮಿಹುರಿಯ ಕನೆ ದಸ್ಲಕಿ ಇಬರಸ್ಕಲಯಾಗೆ ಏಕಲೆ ಫಾನ್ ದೆಬ್ಬಾಫಾವ ನಿಯಮತ್ತ ನಿಕುಳಾ ನೋ ಇಬರಸ್ಕಲಯಾಗೆ ನಿಯಮತ್ತ ಗಿಂದವಾ ಫಾನ್ ಕಮಟ್ಟಕ ಏಕಲೆ ಫಾನ್ ಕುರವ್ವಾ ಶುಕ್ರಾ ಮಿ ದುಆತಕ ಮಿ ನನವಾತಕ ಮಿ ಕಂದತಕೆ ಇಬರಸ್ಕಲಯಾಗೆ ನಿಯಮತ್ತ ಗಿಂದವಾ ಫಿಕಂಗ ವಾನಮ ಏಕಲೆ ಫಾನು ಫದೆನ್ ಕೆತ್ತಿರಿಯಕಂಗ ವಡಾನು ವನ್ನವಾನೆ දෙන් මල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඉබ්ලිසන් එකමුගේ ඉස්න දෙවණි එකලේ ෆානුගේ කෙත්තිරිකන් ඉම්තිහාන කරපුම නොත ඉම්තිහාන කුරුමන් ඒන අමිල්ලිය දෙන් ඉබ්ලිස් ඒනගේ අවානුගේ ජමාතෙක්ග මේ යගොන් මේ කුරියගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කියාදින් හි ඒනගේ එකන්තතක බෙහෙතෝ මෂවරා කරවනි ෆොරතම එන්න මේ අය්යුබ්ගේ ෆානුගේ මුදලා දරින්නා මිකන්තත ගෙන්දෙවි එන්නමස් එකම එකලේ ෆාන කෙත්තිරි වඩාග දෙන් ඉබ්ලිස් එදුනි එකලේ ෆානුගේ හෂිකන එකමුගේ දොගු වෙන් දිනුම එන්නස් එකමෝස කලේෆාන කෙත්තිර වඩාගෙන දෙන් එම්බ ෆහුන් ඉබ්ලිස් මායුස්සක ඉල්මරින් බයන් කරවණි ඉබ්ලිස් එනගේ ජමාතුක මිහ කරන ෆ බොණනි කීනෙන් හේ දෙන් හදානි කුබා මිකමුග හල්ලකි දෙන් එන බුණාකම ඉල්මරින් බයන් කරවා මියති ඒකතර එකක බුන්නේ මේ කලේ ආදම්ගේ ෆාන සෝරුගෙන් බේර කොල්ලි කොංකහල හයිලතෙන් හදාගෙන් හෙජ්ජේ බුණීම එන බිස්නුනේ එයි හබ්බාගේ ෆාන් මෙදරු කරබ්බා ඒ මෙදරුගෙන් හබ්බාගේ ෆාන වස්වාස් දීගෙන දෙක එකතුන් එමෙවරණි එහෙමෙජ්ජා තිකමුගේ සොන් හල්ලකේ එකලේ ෆානුගේ බලිෆේකී එකලේ ෆානු අවිකමන රහ්මාය එම ඒනේ වස්වාස් දේෂ්ට දෙන් ඉබ්‍රාහිම් දෙම්මක විදාලුගත ඒ හාලිසා හිඟගෙන්දී එකමන එවහත දෙක්කමු මේ එකමනාය එකංගමයි දෙක වාකාගේ මේ අදබේ ගතුන් එකලේ ෆානු සතේකත පාරජා එකලේ ෆාන් විදාලකම වණි මිරේ ප්‍රෝග්‍රෑම් යහසබ් නිමාලා වකවනි ඉරාද කුලවිය මාදමාරේවිස් ಅಯ್ಯೂಬ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಮ್ಗೆ ವಾಹಕೆ ಆಗುತ್ತಿಯಂ ಬೇಫುಲ್ನ ಬದ್ದಲು ಉಮೀದ್ ಕುರಮು ಹುರಿಹಾ ಬೇಫುಲ್ನ ಉಫಾವೆ ರೇಖಂಗೆದೆಮು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕುರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಫದ್ದಾ ಹುಸೇನ್ ಅಲಿಯಪ್ಪ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ